pozdrav od ekipe Agroreza. Nastavljamo sa eksperimentom koji smo započeli proljetos. Naime, proljetos smo na parceli poljoprivredne škole u Gradišci počeli eksperiment 3 načina rezidbe lješnika. U skladu sa iskustvom što nađemo na terenu kad dođemo u rezidbu. I ova 3 žbuna smo rezali na 3 načina. Prvi žbun smo rezali na najčešći način koji mi zateknemo kad dođemo u neki lješnik, a to je da se uklone svi izdanci koji su narasli u toku ove godine. Drugi žbun smo rezali onako kako mi režemo, sa podmlađivanjem, sa ostavljanjem izdanaka, što mnogima nije jasno, a nama je cilj da time razjasnimo tu situaciju i zašto je to dobro. I treći žbun smo porezali tako da smo drastično uklonili sve stare izdanke i ostavili samo mlade. Na kraju ove vegetacije vidjet ćemo koja je razlika, šta se desilo u međuvremenu, koji su rezultati, šta se može očekivati i koji su naredni koraci, šta dalje radimo. Sada ću da nastavim sa rezidbom kako smo planirali. Ovdje ću ukloniti sve izdanke kako se to očekuje. Ovo je ujedno najjednostavniji način rada, ne razmišlja se puno, nego se uklanja sve da ne bi smetalo i odvlačilo snagu glavnoj biljci. Od zahvata u samoj krošnji eventualno se skine par grana koje padaju dole, koje će smetati, koje su suve, i ako postoji negdje neka gužva, izvadi se neka od grana. Uglavnom i te intervencije budu minimalne i to bi bilo to. Ovdje je drukčije malo. Ovdje smo prošle godine ostavili par izdanaka koji su se razgranali i ovdje se već vidi da su oni po visini maltene se izjednačili sa izdancima, odnosno sa biljkom koja je posađena i koja je tu već nekoliko godina. I to samo po visini, dok su nema mase i ne možemo se osloniti na nju da očekujemo rod od nje. Ono što ćemo uraditi ovdje jeste da uklonimo sve koji nam više nisu interesantni, a to su mali sitni izdanci koji su daleko od glavnog žbuna. Uklonit ćemo sve one koji su krivi. Uklonit ćemo sve one koji su oštećeni, ali isto tako ćemo ukloniti i one sve, kao što je ovaj, ostavljen prošle godine, pao je pod teretom lista i više ne može biti iskorišten. I onda ćemo njemu tražiti zamjenu. Umjesto njega ostavit ćemo neki drugi koji je zanimljiv. Ovaj je predaleko
U krajnjem slučaju može se i on ostaviti, sada nećemo. Ovaj je također predaleko, iako je fin. U nekom momentu se i ti koji su daleko mogu ili moraju ostaviti. Poželjno je, ako nemamo već neku drugu zamjenu. Znači ovaj smo rekli, ovaj sklanjamo. Ovaj tanak. Ovaj mi za sad djeluje interesantan. Zato ću njega ostaviti, a uklonit ću ove u njegovoj okolini. Ovaj je daleko, a osim toga ovaj u redu. Ovi koji ostaju sklanjamo grančice koje su u osnovi da nam ne bi smetali prilikom obrade. I druga stvar, kad sklanjamo izdanke, odnosno grančice sa izdanaka odozdo, na taj način ih forsiramo da rastu gore. U ovom dijelu ovdje ne želimo razgranjenje, nego ćemo ukloniti konkurenciju. Ono što ostaje, možemo ostaviti ove dvije grančice, a kad smo sve skilili možemo i ove dvije. Ovim forsiramo porast izdanka više u visinu i dobijamo snažni izdanak, a koji nije nisko pri zemlji. Isto to ćemo ponoviti i na ovom izdanku ovdje. Ovo je izdanak koji je narastao ove godine. Vidi se koliko je narastao. Ostavit ću i njega. A ako mi ne bude štimalo nešto od izdanaka sljedeće godine, to ću da uklonim. Ovu granu ovdje ću da sklonim jer smeta u ovom momentu sada. Ostalo neću ništa da diram, iako bi trebao da uklonim možda ovu granu ili neku od ove dvije. Ostavljam da se iskoristi zbog roda dok mlade ne dođu u rod. Ostaje ovdje opet izbor, iako se ne preklapaju ovdje. Ovaj ima bolju opciju, bolji položaj nego ovaj, jer oni su tu negdje zajedno. Nije problem ako se ostavi sve. Za sad nema potrebe. Ostaje nam ova. Ona je za sad nagnuta više nego što sam očekivao. Ostavit ćemo je, nikad nije kasno da se novi izdanak izvadi. Zna biti problem kada nemamo tog novog izdanka. Zašto je problematičan ovaj izdanak? On je već kao mlad dosta nagnut, dok nastavi da raste, dobit će mase i u onom momentu kad već počne da rađa, on će da pada u međuredni prostor i smetat će obradi. Za sada neka stoji. Time bi rezidba ovog žbuna bila završena. I to je ono što mi radimo kad radimo uslužnu rezidbu. Na trećem žbunu sam prošle godine uklonio one izdanke koji su bili zasađeni i time narušio ravnotežu, što je dalo snagu izdancima koji su ostali da rastu puno brže, puno snažnije nego izdanci koji su ostali prošle godine na žbunu ispred. Sada je procedura ista kao i prethodni put. Na prethodnom žbunu moje je da ostavim izdanke koje mi se sviđaju, uklonim izdanke koji nemaju dobar položaj
I ako mi se svidi neki od novih izdanaka, ostavljam ih. Svi koji imaju veliki ugao otklona će biti uklonjeni. Ovi mali sitni se također uklanjaju. Ali ovdje treba da pripazim ovaj koji mi se sviđa, koji ima relativno fin položaj. Relativno fin. Kažu, ljepota je u oku posmatrača. Tako i kod rezidbe. Od ova dva, ovaj je više nagnut, njega ću da uklonim. Ovaj će ostati. Isto kao i na prethodnom žbunu, poželjno je skinuti dijelom zasadu. Ako imate nekog pomoćnika, možete ga pozvati u društvo. Za početak se poskidaju sve grane. I onda kad se odmakneš, baciš pogled i vidiš šta ti se ne sviđa. Ovo ćemo da uklonimo do kraja. I ako ima centralni položaj, djeluje kao da će smetati. U suštini, kako bude rastao, on će se odmaknuti na ovu stranu i više neće zadržavati centralni položaj. Ovdje ima opcija da se uklone ovi vršni koji stvaraju konkurenciju, a ostali da se prorede, da eventualno bude nekog roda. Svi koji su jaki, ovaj mi je isto diskutabilan, jer je dosta nagnut i ista će biti priča kao sa prethodnog žbuna. Pod ovim uglom, kad bude rađao, on će pasti u međuredni prostor gdje će smetati. Za sada neka ostane. Kod njega ću ukloniti sve da bi brže rastao, a manje pao. Ovaj je previše pao i to je taj koji nije uspio zauzeti poziciju koja meni odgovara, odnosno koja mi se sviđa. I njega ću da uklonim. Umjesto njega ostaje ovaj koji će pasti na ovu stranu. Ovaj ove godine nije uspio narasti. Pomoći ćemo mu tako što ćemo ga olakšati da on počne da raste što više. Ova dva su paralelna, previše blizu jedan drugome, isto ćemo ukloniti i pustiti da rastu. Ovaj olakšamo, izolujemo vrh, da vrh brže raste. Ima opcija da uklonimo sve. Ja ću u ovom momentu ostaviti ovako. I time je završena rezidba i trećeg žbuna. Ostaje samo da sačekamo sljedeću vegetaciju, odnosno njen kraj, da vidimo koja će reakcija biti i kako biljke reaguju na ove rezidbe. Do tada, pozdrav od ekipe Agroreza.